Kita panggilkan nomor peserta 1019. Nomor peserta 1019 dengan hafalan paket soal 18. Dengan hafalan paket soal 18. Kepada nomor peserta 1019 dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima wa la tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu wa linnisa'i nasibun mimma iktasab. Was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Wa likullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana 'ala kulli syai'in syahida. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون bacakan awal surah Ibrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحكيم عزيز الحميد بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين منهم عذاب وويل للكافرين من عذاب شديد من عذاب شديد من عذاب شديد صدق الله. Pengunjung